Tangkhul Baptist Church Checkon Imphal East Pa Shalom Communion Soda Yeshu Christo Ming Sing the Salam Salu Shitale Na Achina Karesa Saka Kala TBC Checkon Li Shungayaka Ishu channel li follow Samilu Kala Azingni Mika high page pingla follow Samilu Itumna Uglung Samantha Huida Achui Changapa Narum Lushitsa Psychorally Sokaming Sarana Kamatang Tor Rani Tumli Samang Saklu Shithauda Aring Authoritum Pro Shimnili Kijawing the Nazar Yaka Lila Sunday Ne Jamam Lila Pro Shimli General Shit Kai Psychorally Jishu Christawi Chingri Hajitashu Mirano Gihangai Kala Itumli Sunday Gijay to me media ling room that lay Shitgasana being the Tumlila Marai Vita Sokumitashu Mirano Giji Hang Japundale Ajon Tui Hai Sunday Itumna Matthias Kahomi Bawi Maramli Pangromaire Aju season he Itumna Sakang Tutra the Kanu Maramli Tamdali Tui Hai Sunday Li Thomas we Maramli Tamaire Kala Ajon Hang Habdabajili Matthias Maramli Tamaire Aring Torva Judas Iscariot we Maramli Tamre Itumna Judas Tiklo the Ramli la Tangkhul vai lay Ramli la Kila is Harla Gaji Paning Sabai ka Judas Iscariot Awe Mirina ni tum the Tangkhul vai Tigle Awe Mirina Tangkhul vai Gachungale Ajona itum Matthias he Judas Iscariot we Mahut Kishinabane Yang Chimam Lais Ningli Chihaiming Sangai Matthias he Judas Iscariot he Trada Knili Zangsaye Jishui Sakang Titra the Kni Hauga Pok Kapanga Kuiwana Tra the Kni Jilitsang Laga Rashum Laga and Aulam Shong Judas Iscariot na Tishu Christally yours are Haiwangina Awi Mahut Kala yours are Laga Akla the Makaram than Tigai Witili Awi Mahut Sada Itum the Acts chapter 1 Li Kakabadam Tran Matthias Li Kakakapangno Achia Judas Vimaram Tamre Judas Iscariot Tiklaude to me Ningli Kirazangla Jiaka Ningli Hexat hangs at the Ragzang Baba Lubatumra 30 silver Lubatumra Aka Kaknili Judas Kiss Judas Namiyukui Kanihi Itumilizang Thomas Ligata the Taido Ninkamonga Thomas Matthias Ligata Taido casting of lot Cast Lord Salaga Mahut Kashina Aring Torva Lubatumra Kala Mayuga Kui Kanihina Unique Salagana Judas Litang Sagay Chumaramli Tum Young Vice in the Judas Iscariot week Kakalat Awi Aming Kakladikila Jim Thai Mukbiano Kaya Kaklina Kahangmalay Judas Iscariot Kajihi Kachuana Ra Our Avali Simon Iscariot the Hoy, which Bajimang Samane, Ka our lineage Trahamatame, our Aming Kaklat and Milla, Bible describe Messiah Mano, Scholar having a Mukipiam, the Kuanglam Tame, carrying Tor Matalagini to the Matthew chapter 26, verses 14 to 16. Matthew Akum Magata Taruk, Tuicha, Trada Matianu, Tuilaga Trada Truk, Chikabataran, Hita the Gabasambanga. Chuitili Trada Canoeing Chili Judas Iscariot Kahomi Ba Kahochina Pangmon Akoga Bingwili Vada Ahanga Ina Ali Natumwi Pangli Miaka Natumna Iliki Mirakla Atumna Luba Tumra Shan Shok Laga Ali Mihawa Chitangaina Tulaga and a Yansai Kavai Atam Gaja Pa Hawa Shepshidwen Labase. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I deliver him to you?" So they counted out for him 30 pieces of silver. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. Shabadai Kerjanji. Judas na to me table liva pamzang laga Kerjan may sign a salaga Kerjan how we kick him some. Judas na paila kina the cheapest price and yours there. Pai makeup kajina jide. Lubatumra here. Round around
name makeup ke je rao sagi de klaya awe aman ni jmo adam chan around na wa kwe aman ni jmo rao laga rao ji la ara marketplace li lilam chai de adam chan ba in rao ga shi jin ra muning chang thula iwi rao ji in a lilam masar marketplace li phungmara laga lilam masar lilam maksa ji ba chang ra laga chili in a lupa phanga bathru shini chishat lilam sang rok laga aman pai la ga ka khuing bai ka chiwing ga chai chili aman pai me kap ta khui gi ji aman ji lupa thamra ni ji laga chishu krista awi akwa आज ले आना पाए में कब कुछ राउना वाक हुए अमन ना योर जाओ कुछ जी तुमना बाइबल जले कपा संबंगा कल ये नो कतासी तो कुछ खर्चान के सामने लाग मने इना आली न तुम्हें पांगली मिया खन तुम नहीं लिखी मेरे घर जमांग खंगान जेना तुम बिंग ना ओ रालो जुडस पम लगा खर्चान सा से मुझे मने का तुम न लुपा तुमरा शान शोक लगा आली मिहाव ना negotiation tra हम ले ने दुबा थुमरा जी ने द खमे ना नलांग द खुई लगा चिथंग हॉन वे ना आना चिशुली यन साइ खवाई अपोंग फा फोखाव ग जिदे Judas Iscariot we maramli from the John chapter 12 verses 4 to 6 li lagaba sambangra Matthew 27 we 3 to 5 li lagaba sambangra kala Acts chapter 1 li Judas we aming akajangra kyuwang le jelkha Matthias na Judas we mohut ka khui chumaram changra kala Psalm number 41 we verse 9 li Psalm number 41 we verse 9 li Judas Iscariot we asagavat achamaram kabyai sara Kamashidang sonnauna kamashidang sonnauli hathawa yorzawa betray sawa gumramli kapyai sara Judas Iscariot ko mi bahi Bible li chakashi sawa mramli paula kahai sakhang thmya khna chishui sakhang thya ga sa salala ana awi akhwali lupa thumraina yorza ga shabba mi akhna aw mirinani thumna ka kharam phakrek kala ning makhang dai ga juwi otsak thay khui pai karam la ka pharek la ka kada da pharek khao ajing li yang ra in a hang da ra kada da karamao yang ra kala ning ma khang dai repentance maklai regret vasa ji la ka ya as yona jang gi ba thai mom shung dro ji ba thai ka ning ma khang dai ka chi maram li itumna ka thai sambang ra Judas Iscariot maram le tra ka machuk maram khwai le ra kha aring thor itumi wang kana gi gi chiping ina apong phanga thaklai yong khwai sa se apong phanga ina ka bang shokai le Number 1 Judas was one of the 12 apostles ajonong wi rai chai Matthias la Thomas la sa khang the akhlak chishui sa khang the ka sa khula ko Luke chapter 6 verses 12 to 16 ligabadam tranli Judas Iscariot hila chishuna awi sakhang the sakhwai kagaw kapang khuili changla ka the sakhang the bing list li Judas Iscariot changla le ko sakhang the khang daily khami ot rut ot sin narai cha the Judas lami jide nana hi bai salo nana hi bai singlo nana hi bai salo ji ali ji sin la go chishuna Thomas and Matthias thada Judas Iscariot la chishui tam ga ji thai kala awi matakha khai ga sa miracles perform ga sa ka gazali rai khami ka thili ring shok khang sak mi khang piao li rai khami chipi ka sham ga shok ka tong hi Judas Iscariot la awi ami kind of witness sala ga jigo Jishu Christ wi sa shapang shap first hand aina shaki ga sa mi akhla ga itum the John chapter 13 with 29 li pa sigja kala John chapter 12 with 6 li pa sigja Judas the sakhang tipping wing a chili paisa ga sing ba ni jide Judas was treasurer ni jide sakhang tipping with treasurer accountant ni jide aji TPC Checkon we accountant treasurer oja inno signer oja soj bam sa le ji ga no sakhang tipping wing chili paisa ung ga jang hi John chapter 13:29 na gang John chapter 12 verse 6 nagahang Judas was the manager he was the banker Judas was paisa sing na treasurer
ashi group wi phaisa na sing e jiko mam lai lo ashi group ju phaisa ga sing ba ni ji mo hi Jimang maning menai Mark chapter 6 with 7 to 13 ke batham tran Judas la ministry li ot panglak ene ke salit sangla ke jiko dang kala pau ha shok ni la ala jangla ke jiko chipi ke shamu shok ni la ala jangla ke jiko seha ba sa ke milila jangla ke jiko chishu ne gazat pam ke jivli ministry ke sa gazat pam ke jivli Judas la khanukli sure zat la ke juma kala ning ngai da pralu shit khwai pau ha gu shok lila a jangla ka avaning mang taim de ani mang tai khu tu ma pralu shit tu ava kha pralu shit khwai pau ka gisira dam thran wau khamla na dam thran a jangla ka pau ha gu shok li a jangla ka kai thum na Judas mirin ka tha da wa tang do khanang la ke na wa tang hawa Itu mereka shipping wilila Judas sumerin thada masuk pai do shok pai lak chishui sa khang thila sai church lila kala any ministry lila changla ke pau ka phak shok lila changla ko ka ga jana li sewa samni da rai hai sam ka phang jil na changla ko tang na worship ka sal lila na changla ke na church fundraise ka sal lila changla ke church leadership lila changai church na meeting sao se de khang hon adam thran na changla organize ka sal lila changla nana zanglak paisa kami rally wang de kami ministry wang de kachikat dila nana zanglak nala shurkhilak ka thao Judas ka thao mirin na sai pai jiko vreshi chishui thi ga shurhi saklak ene machuk se yaring athor mashur ga mashur tha thamra dila shura jaga saman ji samang va shura dila jide John Piper na Aw lari ka khali shura jaka kui hon ji sambang ba shurlo mashur mra jaka thada mashur tha dalu ka shur ba shur laga saman masam mra jaka nana ka shur wi kan khana akhalam le me jida ha aje bre shi sara da bre shi sa laga syang sang la chadai bible la pa yang ai church la gae ministry la jang ai tithes la mi ai raung ram wi wang ne de ot ka sali la la ka chung ka shur khilaka Chang serko nala chang serko meeting sao ra jil organize salen nala chang la ko khana ba saman musam bang na thang na cha ke chot ta sa hayu kan nam lai do malai lak mana ji de chuwai na shura ji ka ta saman ji sambang ga bai shur lak lo ka shur ba shur saman musam bang na ji ka makanam ka jang pai de office le ot bang lak kan ot sa sa laga Kejang gue telop mesambang mana aja ka makanam ne kisar chot sar do sada sa ka kejang gue telop ji sambang vai pot mangajum thala sa rai jai na employee ak sa lagan nali hapta bai de kejang bai de ochot la en office le ot sa sa laga na gue telop mung jang thu ka na ka tha da ring do kisar do kimang do ka tha hai do se make sure mati phanga huya ka ukhnang dale laga ai ka chang ko tolop nam samang ram ne jaw si jana kya khaning khar do mring pham re chen ngai chai ji de Judas ka shura ka ku hon nam samang thu man vrai shi tum bingla shure choir la sai digan la sai church ka than la jang ai worship la vai tithes la mi ai vrai shi activities ka do sai ka saman samphang mana cha ka nana miai sao kan khana malai malai nana chot line order mu thai sao kan tham chiu mu liba thad ma shur ta shura jiga ba shung jaw de shur lo mushum ra jiga shur ham masa majin masam phang mana ka ji hi ka han sa no ka clearly Judas had a love for money sa khang thimang ga samaning mane Judas ba paisa li like share me the sa sai ji Paul say adung le hang hai da he was in charge of the disciples money back John chapter 12 with 6 money to sa khang thibing we paisa back ya na singi mo account ya na singi mo laga treasure sao the paisa ba au bang le au la anytime access sa ba ji da na account ya le au la paisa ja u shim le au la paisa back ja u bang le au la
Janet Targar Sadamli on a Shukui day, and alone in a bagay. Are we Targar Kalatamli just Sasapai day, Ava? John chapter 12, verse 6, Nakahang Atishurdava, buying Rashimli buying. John chapter 12, verse 6 li. Ava Paisali Ning Matarlakmana, Paisakauli Gazangji, Matum the Quijinga, the Gabiali there. Umbayno John chapter 12 verse 60. Judas paisa li de ilum te samno. Judas the paisa li share kala Judas the chili yor sai ji bathe. Kha Judas we maram len tumli tam chaina ju wang ung pa dam tran li. Judas va ja when paisa li ba sa lo mo ba. John chapter 12 verse 6 li. Natum da kwijinga. Issue director kala issue accountant of rau paisa cha da sing house ji ka tha ro do. Paniyara. O jaino san o cha pem ne cha da paisa sing si ji ka tha ro do. Church paisa ji kala society paisa ji na singer jaw da no shim le ha ye jaw da no pang le ha ye jaw da anytime no tar ka sa li shi jin re la. Ma sa bai le sai sa bai la ma sa bai. The church paisa de ina yung sa no aka. He made an impalake, Ka Paisa, Jom kissing machine. Then made an impaya, Paisa, Mabat Manajauda, it was society of Paisa, Alice Sat. To go anytime to the Paisa Sagrala, Anala, Awimi Sabai, Kala, and Rungangi Saklamale. Joanna sing. Kapisa, Jom Ali to the interest Satakaman and Migijung and the Sono Jung and the group Jung and the interest Salamo. Mitra society trao paisa sing salamo. Lastly, we issue will hat me ana. Akapashula. Layman tara. Kazano. Kuano. Our paisa shigijin he. Yari paisa lay out the chom shichin. Paisa we. Paisa kanaira gajukasak. Experience some salaktina. Kuman. Are we paisa tra hayo? Are we youngling? Cup paisa kanaira gaji. Experience some salam. Aji kanaula he sings a. Akama run sang liao. Run sang la ko. Ka shin sao. Kanaula yo ipisa kanaira ge juk sam lam. Tangani the vibra. Ipisa kanaira. Jo ikiza regla ki mang regla iki iwi hi sang family through the rally kang ka wi sharup. Aklam zong awli. Kuban paisa liao. Awi bang le paisa hayo. Awi mening sa la. Shi nai sa laga ka ma tolop sam ngan replace sam yao. Shi nai sa replace Samuel. It is church to play song the sing that sing by la, sing by. Long now we play song sing that sing by la, sing by. Not just sing a car. Play sali like she we ang yung, sipok hang mum live. In a shit song, a ring Torah gather little Kadonga. Yari we Kachikata society play song sing Akan and Sasapai. No play song now the society plays out of the Lee sings Haramajapai. General meaning la. Kajang bayan run sana ora society of Pisa Yara Tagram Sam is Salbai. Kadala. No meaning la jo. No Kushan that sing by Gido. Lagaji Sapokatam Chanli. No mirinli Pisa Kasingwi. A Pisa Kakup Pisa Kan Naiwi. Kasap. Mamas up young luck to the never rally the Malay always day. Kiwang paisa kanai re jemang mana nama. Paisa ku bayar jemang mana nama. Paisa ku kayu wang rally kapo atam malay la. Rally ma pringung lak la nama. Kiwang hili long na aku paisa hai, hili society aku hai, hili society aku hai. No we can't hai tam tran. Kiwang kita shake wisa, kiwang shake wisa. No. Yarui paisa citada masing mana. Judas na chi kasana. Natum da singai sai, natum da li hui sai, natum da shijin mai sai. Ina kashayo. Society we paisa jinu pang ne hayo da nana mili chitarai laga chiwa atara baji nana khuiza gapam. Capital power society we atara baji nana khuiza gapam. Chikta mili khang mai da chayo. Mam shumane, chino maningla. Judas na chig sade. Runga salabai,
khachim sa mai ishi DBC Checkon we paisa chuwang cash in handly society we paisa cash in handly cha mai ban the assembly le hang khang rong chi chi la cash in handly chuna ram hai lo bank le hai lo kje chuwang la Judas na chi thaw ya achama ram sa laga paisa li lai gi shi matai sang khanga matasu matai sang au jde paisa li lai gi shi Tukangai tuktiawa jide. Chitatangai ron the love of money is the root of all evil. Gijiji. Judas mirenri rashunghawa jide. Paisali legacy gijihia. Magapa saiko rui angayungna gijihi. Judas li rajzawa jide. Society u paisa sing laga yamawiji. Church u paisa sing laga yamawiji. Society u paisa sing laga chungnai ma mirror tuiji. Society of Pisa sing laga, awishim rang upon now, which Maclay named there, Trackley day to Malay. Kata how pokdo, Judas with other how poxero. Pisa, Society of Pisa sing laga, Kadiao Lee Quimaman, Kadiao Shitin Samaman laga, how go poxer, Najiko, Judas who glumba, Chishuli, Mayor Zarang laka. Macau ping hai sai kali macau hai sa do paisa le macau hai sai kisai sa do paisa leaping hai sai lipo hai sai paisa liza po hai sai Jesu Christ li khayami gi ji wi mahut paisa ba li khayami thwe hai sai da mo chena hong phok te ngai ron da naulum shong paisa li ba ku pasang da wa da san da ba thumra li ba ku pasang da Matthew 26:14-16. Chuitili, Tarada canoeing a jili Judas Iscariot Kahojina Pangmon Akoga Bingulivada Hanga. Ina Alina to me Pangli Miakana to Nailiki Mirukla, Atuna Lupa Tumra, Shanshok Laga Ali Mihawa. Chitangina to Laga and a Yensai Kaya Atam Kaja Power. Awivanga Lupa Tumra Dina, but I'm a car. Quikame Kapanga Quick. Kichiwi mahudli lupa sa kapang kui always na John chapter 12 we 4-5 li kapadam trali hili akhiyang no Judas we wang a kokrum kachikat liva paisa na sakmai tu always de yamra Mary na jishuli tau nyao kami taran John 12 we 4-6 Mary na jishuli awi devotion awi kachikat sada Marina, Tau Kong Jukura to show Quilly High Croatam Tranli. Judas the Kiando. Why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wage. Kuwaina Lupa Jakaji Aremali Sashmanogla. Your Quisiga Singum Aquing along Mankara. Kalakacham now being the message of Kacham now being Galator, the putting theology there. Judas. Kamarina will like Satauji among Sagatau, suck makeup Kajatau, pure nard. Among Saglas, Matamik of the Tauji, Chishuli Kajikat no, offering no, Mary Vanga, Judas Vivanga, Kajikat Minim no. Mary Vivanga kachikat ne offering ne kokrum ne Judas Vivanga Mushivamla Shivamna Your Quisija Kachang Singumaku in Langman Kashung Red Panil our attitude Chihatali Sajiko. In the Old Testament, 2 Kings chapter 5:20-27 Pasikja Elisha we arau Gehazi the Karam the Paisali Lake Shivang Ali, Conscial, right, Jai. Right, Jai. Judas the Paisali le Shauko, Chuvangina and Ogutili, we command now, Jili yours are Shako. Chuvangina ringator, Itum Gadong and an English Shargi Paisa. Kipaga Paisa Targar Masamana, Jimangvamko, Pavas, Itum Targar Saser. Now Shina went to Ilaga, Kerno, Tarkashunda. Paisa with Tarkar lay. Katakar Sasir Lula.
Malaysia ka chili ka dong kleina Malaysia ka paisa ji le xiao jai ka ang yung wi how ka pom na 1 Timothy chapter 6 verse 10 For the love of money is the root of all kinds of evil. All kinds of evil. Paisa li lagi shi, you hear? Magapa psychology ko, ang yung hapo kawain na ko. Saklain mo chugin ra. In a check only pastor salagi you remember being the pakitra katsang zatlay jo ka. Chimring pamana. Bring palm. You remember in a society with church with paisa sing laga shijin we miawi ji ka chimring palmer hearing pala bring palm. You remember being a paisa ka kramit sangzada paisa we came ngriao zatlay ji ka bring palmer. You remember being a makwiran makamshunga paisa quiz zatlay ji ka bring palmer. You remember being a society with paisa liza zatlay ji ka bring palmer. Kajija ni berani mi kahai talent jua tishu da yang jishot laga paiga kui paisa ji shijin da lay jo ka chilini yang kum klema chiliring palagra na learning palagra yao go mai learning palagra saklai na machung sangai aring tor kagatumali Judas betrayed Jesus for 30 pieces of silver Judas na lubatumra ina jishuli yorzai ituna thai Matthew 26:14 to 16 li Ina alina to me pangli mi akana to naili kimi regla. Material sa jide. China pangmon bing. Pro shimli odram ngati sa pangmon bing. Akoga bing religious leaders bing jina. Judas va cha when the Lisa sa ye jao da Judas va paisa ni lagi shami ni jithai sa ye jide. Jao na kikan na kining jang no sinatang ning jang la khamai nga gchon ning jang la da mang han naum ni jide. Lupa tumra shan shok mi mjimla negotiate sala jili masam sinadang negotiate sala masam ina ali na tumi pangli horsang mi agana na tumni kim na ili kimi regla da khangang chana tum na hang sa da Judas fa paisa ni le shla khai mi ne jithau da lupa tumra shan shok mi jide laga jinglang na khui laga aliyan sai va pha thi aw jide machuking ra Judas kita ang sangai rela. Isi Checkon na gudong le thai ji. Ay ava paisa li karam na ke to thai ji na li. Masangai re do, masangai mer. Ava paisa li va chop chao ho ji mi sangai la na. Masangai mer sai. Paisa li targar ka sa malay malay ji manglam. Ka dong paisa targar sa sir. Ka paisa li ka chop mi ne ka ji masangai. Judas Iscariot li chita da thai ji ko. Religious leader being a pangmon kare being na Judas Iscariot ava paisali legisha mina the thejiko chuwaina are we weakness are we zan make up jiji ali va paisa na suya ka me ara ga jitheu da hang sa da paisa shan shok mi ye jide chitha mi msa mer se itam sai la msa mer ga sala msa sa lubatum raji khui khai utili Chishuli Yangishinao Chung Haira Gijithelda Lubatum Raja no Fervasana Lubatum Raja Samang Haritali. Chapter 26 we verses 47 to 49. Matthew 26 we 47 to 49 li Kabadam Tran. Judas the Kamashida Nusona we kudam sakning the Jigo Manalo. Judas the Kamashida Nusona we kudam sakning the Amaili Vavam Quilaga Amaili Amayu Quia. Kiano Oja Nali Jingri Hirano Tahang Pre-plan the Hiva Pamon craving delay in a me Kachipakla in the Taipai in a commission and Sotnawi Kudam Sarako Adam Tran commission and Son of being a mile in my Queen Rock Sajatna Adam Tran. Customly, or you want a handshake sadala? Commission Sona we kudam sada in a mile in Muyuko, in a jam Yukuitran Natumna, Miba to Quiriko, which is plan sapping Ilaga,
chỉ showing lamly ra sai gì đây Judas Iscariot là cái chỉ showing amai li mày hui đấy là cái thứ ác là hàng phi chứ oja nali chính là ai nó so mi gì đấy Judas na Judas kiss phang khre ka khamil chana mi ping gì đấy hang sa da la tu thiaw azing je pata shum ge na ana sa ga ot sat ji yonai ra cái Judas akla da thiaw gì đấy azing je pata shum chapter 26 we 47 48 49 jo azing je pata shum ra pata shum ga Judas akla da yonawa ana ji shuli yor za hai khyon maglaya mili lupa thumrai ni yor ga hai yonai ra ga ji a thiaw da awning li chingri ma hai thui ji dai Matthew 27 verse 5 li ka ba dam translate chingri ma hai thui ji dai awning hi mang sam bai thui ji mo malum tuk 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 ma pam bai thui ji dai chane ga tha Judas now will lupa thumra ji và hắn miao gì đây Pamon bingli valu shita mo pambai tu lar chingrim pambai tu elu ba thumra ji khui laga mo pambai tu mong sam bai dum ningli chingrim pambai tu yonai re ji theo chana lu ba thumra ji sing laga pamon khrei pam li va laga pamon khrei ping na pam vai khorum shim ni le va laga va han mi ji de khuyao lo laga ji shulim sa that me lo ali mo tu khui me lo khui na re sai ji de chapter 27 verse 5 khui na re sai makan khuli pai khiang no pamon bing na chia I thu mi ot maning mana ji de chuda sai na thang lu ba thumra ai nang thiao sig nim la sa dam sa no ya da ni ko shit sa na ti mlem ne ya ji le mi gai ne ku bai re ngajang ai re chia I thu mi responsibility ni mar chi no ne jao de pai no sa khuli pai la han khuli pai la ma han khuli pai mana Judas Iscariot phaning khuila ge khaning mang dei do mang dei khui thu khayon ma yon ai ja realize sai regret sai awning li ning ka katat ya yon ai jang ka chu sai chuwang ning katat naw da nan phaisa ji fa han mi le ning wang dei ji de chi shuba le ning wang dei ran la Piao mi cái shop bang shop khlaya chi shubali ning ma wang dei la ma piao mi ra gi de khlaya religious leaders pangmon bing ning wang dei ji de ma ju ging no chi piao mi cái shop chi shuli ning dei sa si je piao mi lo wan dei kham ma piao mi cái shop pangmon khrai bing li ning wa khang dei de na I Shanghai yon ai re ma mi shung tu re jo ma sa lui ka paisa hin na tum khyaw lo laga ali mutu khui milo masa milo phyaw mi la ma phyaw pai thu ji de Old Testament Judges 16 18 to 20 lik pa thran Delilah na la phaisa wi bang Samson li betray sahaw itum Samson ni maram tamai jang phaisa li ning chang naw do Samson li betray sa de Delilah na ngai chai Judas na phaisa li ning chang naw do awi akhwa masterly betray sago comedially Judas betrayal led to his tragic end ana sanghai ot saktina awi a dozen sakshila khawa awi khayon ma phaning khuya kha huinaw sayon gai ji andu sangwai hot nai han khui bai hot nai kham ma han khui bai thu itum senma yang kha phaisa ji nei mu khui lu ge de ba khmya dam thran li pawon khre bing chia no hot na ra itum them ne jan na Judas na makhui mara da phaisa je yaw ta de khorum shim Matthew 27 with 5 li ka ba dam tran phaisa ji pangmon bing na makhui mara je haw da khorum shim ji li hor da hai laga suicide sawa je de na khak thiaw jo nang la hai ra Judas we gathi we account khri samangai Matthew 27 5 na khiang do our suicide tower makhang rer thu da ana sa yon ngai ji maphung rer thu da makhang rer da suicide tower da hanga Acts chapter 1 we verse 18 na khiang le jga hi konglui laga awi awukhi akhra ji ngapo phat ser laga thiaw da hanga kha khani account ji Judas khnim ning me akhsho nei khatha la account ja ka ba detail sa mai ngakha ka thi ji ka tha khak thi la ji mahang nei Matthew na
ka ex paliva ka thi lo honde ka ex paliva au kui akhri akhra tong bo phatser laga thiaw da whatever kim da account khani ja khna detail sa mai akhban ka thiaw da taw awi sayon ga hayot sakchi phaning da ma phaning sangrar thu mamuchu parar thu da aw mirin akhlatana khuyaw achi khni thon ka chung na Elisha vanul nei shimne Isha vanul nei shimne Ishi iwichna ranul nei shimne I mangai Nusano bingal college li wang nusano bingal ilim le shimne ilimang soem Chwani mirin hi ring nam ka nam thi ga na pha mai phaning sang family jide youth camp li waga counseling gradam thrani phaning sang family muchuk sang family phaning sang family mada muchuk sang family mada ma phyaw mi ga ba ya more commit sao với đây suicide sao hay cái chung cái này thôi anh chị phiêu mi cái shop à William mất vào gì đó mất phiêu mi khơi rồi bằng môn khơi bình lưu vào gì đây phiêu mi cái shop à khva hui khme à khva lấy wo William mất vào đây Judas na amai yêu này rồi ili phiêu mi lo tôi vào sao bay đó cả William mất vào hơi bao lấy vào mất phiêu mi cái thu gà phiêu mi bằng shop mất cái sinh à bằng môn khơi bình lưu vào vậy đấy 이듬 그리도 그 종근아 지들 아주 병미 그셔마 그만이 뭐 밤에 닝칭이 마이트를 목팅 아이트를 머리 아이트를 더 you have been looking for the wrong places 참 아라질리바 파양 니샤질리바 파 섬코질리바 파 khamakhao shukhang rujiliba pha laga chili sampang labai ariara jiliba pha la chili sampang labai da ko chili musampang tu empty sa ai sa chot khang ai chot chit la nana pha sa tele shong phom shung la phyaw mi ki shop mi pali ba gi de jishu wili phyaw khmi khlai de Judas na amai jishu inana lu bathroom ra ni your rider khi your rider 이 분인 그 아이를 멈춤들 이혼아이를 사실 표미를 한데 그뭐 표미 그럴 방샵 그 싱어빙 리바 되어버지대 아위 사연 가이지 뭐 풍그럴 바 아클라도 위미린 아클라도는 쿠야와 주위틀리 아위 포지션지 마타야스리 그 방상하와 마타야스 가풍하와 all this many from the 2nd Samuel chapter 17 23 그 바람 트란 David we counselor Ahithophel nala awi masterly betray sahai laga makhangrer thudang ngakhak thiaw de 2nd Samuel 17 we 23 li pasa gi ja David counselor de laga akhbali an betray sahai le am khangrer khak thiaw ngarai gi cha mazang lai Judas ngarai gi cha chama rama sagwa trak samang na Bible lagi sheshing ra morai gi chili Mangshan sapai mana the gang chino. Moray ke ji he ketiau na wana hapo ke jiko. Aba gaho ke boom the mahapo na jiko. Pang li paisa sang sa je awi paisa khao sang ti pinga shi group paisa ashi society paisa na uji ung jang lupa phanga thruk ji shema man na hapo ke jiko moray here haglang na mahapo na jiko chishuli boom the rai examining la come Judas mirin li yang khuma tam thrane aba li phogar sal paisa li le xiao phogar sai de But say, canally Judas fulfilled prophecy unwillingly. Psalm number 41, verse 9 li kapadam tran. Ina shit kasanga iwi kamashidang sot now. Iwi kamui kashaya a ina tangda ili mamayada apay kanghaira the kapyade. Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread has turned against me. Judas Gandhi. Psalm number 41 verse 9 Judas na fulfilled. Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread has turned against me. Mashidna kaina chishuling so sai Pazarum sai bread kamui shang rum sa
commissioning sonau jina ali betray sawa dagang khanawa phagaza phaza khangurumli the last supper hoda phaza khangurumli chishuna warn salang de Judas lai awi pongli kapi hai sa thada mi winau mirava chimara kami winau mirali yan gasaya jiva klag shing sarno mi chiwanga maphara kasa phamai khara chishuna gangde ilian sairi mya khala na thumi chaili ya ogtila mara price hasi phana ra jide chishuna Judas namara price hasi ki jo kya ko phar do da gangde chishuna Judas tra price sawi takner chishuna gang no Matthew 26 we 24 to 25 chile mi chiwanga mara pra sana phamai khara jide woe unto that man by whom the son of man is betrayed shipchidwena baga kon ki sing sarano klag sing sarano mi winau mirali kahat bali yoroza bali jide kala thara price saya ningai manai de khangno kupsang sing sing ra Judas we any to the kitam kui bai do Judas la Jishu is talking to the Sala ko. Jishu na tam gajite madaka khai saikor sa amigan tela ko. Gospel bau khamata ala hashoko ala shalako mashatu jiba mning manaba kham khui sang samana. Alia shikru be phaisa sing sakla ko responsibility wa ngiyar da milak sang te thradak ni ujling ra jar ngiyar da jle ali ba banker sang saklak manager sang sak Ning take via atamla sampang lako John chapter 13 26 to 27 Chishuna ale atam milako ka Judas na mang tay mra chao Judas we kerjan hi nei tum likhi tam stay do warning akan sao jide ki warn sa do mi ju wang ma pra sana phamai khara ya Judas nak sa ra pra sa Paisa li makaram plummer, paisa li legi shi mirin maring plummer, Judas na chishubali wa paisa li leshi mai tuyawa. Pagre gami mang sa plummer. Chipina paila ka ni yan sai kawaya awika kamong shomi awda yan sai hawa jire. Awi master akawaya jiliano aman pai mai ka kaji 30 pieces of silver aina. Around awaka ngazan mai ka kaji tiyaw mai ka around awaka ya aman aina. Chishuli yours awa. Our Mirina dozen ning magati, ning gaten, Jina Uyaida, Proho Lukamashan ba, Mapaquila, Kalata Gati, Kapanquiawa, Jaco, Shira. Pesali Legishi Jina Gati, Litan ba Baiko, 1 Timothy 6:10 Naghangi, the love of money is the root of all evil. Pakrek kalang tumna more gasajina kati kwirako your sin shall find you out majamla no more rage in nali thangamatanga pashogram jamla yang what is hidden will eventually be exposed lukain maili khumbairala mukhumbai mana jijilgang nana sahai more rage thangamatanga expose sar churchling and idols that worship kava saya sang that fasting gasa Pau ka pa ga sho sayang sa mili khang John Saigor din hui khami guarantee masamana Judas la sasala ka Judas la hui khami masamang ran sai go Jishu Christali ngurbi ngurzade but he was still lost ashman bhayaming sawo jde ka shurva shure saman masamang mana Sala saye saman masamam kuhonji masamam adazanji mawashum thumana hang phatmang shapmana ning te khuigi jina idum gujuna hang phada ha nishavale aba idul ba shag li hai juwan phyaumi lo nishavale okay kimdam phyaumi ai no masali lo kja ho dilu ba thingni li laga aba yonai jo masali la amra nishavale okay masali lo Jahang ke patne, uglung memang cila, ning memang cila. Judas the ionai the hang pada confession, hoda confess hang pad go Judas. Ke repentance mulai tu go, awili ning memang day tu go.
chana ko hui masam bang hang ka phatai na ko hui masam bang mana confession na ko hui masam bang mana kan ning khang te ne ko hui sam ko phang no singra idum ka chung na hang phada idum ka chung na confess ai more kan ning mang te mana ya bra yo na re ne chila sai i masaran mana da ning masaran mana da hang phat ser is Tangkhul no confuse ka sai hi confession na ning khang te hi hang ka phatai na repentance confession ke ji hang ka phat ko repentance ke ji ning khang te ko hang ka phat mai na confession mai na yo na re da hang mai na no mirin mang che ka no ning mang te ka ko hui ma sam mang ma ka khina ko hui sam mang do ning khang te repent sa masalo mer sa sai ka masalo lak mer tang rai khung jili ko hui sam phang Peter na repent sa wang ali restore sa na ka Judas na regret sai ka ali restore ma sa Judas bi yo na jang ga ba thai ning ga lak regret sa Peter na repent sai chishuli hat lak tel ka thum ji na hat tel sai Peter na yo ga sa wa chak lak tel sai ka Peter na ning te Chivana na ning teo da hang ka phat mang maning la ning teo da ali restore sa ka Judas na hang ka phat mang ni thang ning mang te chum ani khang te jeng ra itum ka chung na Judas mirin ringa hang phada sorry ta hang ka uklung li ning mang te na sorry da hang ai la ga sa ching ji more ji sa ching a ji ka na ning mang te hang ka phat mang maning mana ning na na te ro ko ta khang sa na ki ba khwa khani wi raw ma sa pai mana akhwa khani li odram mang thi pai mana akaba na le shira akaba na yang kring ra Mujibla Matthew 6:24 li Judas na hort sakta paisa lila chishulila khanili odram ngthi wai sana ka khane yang kring aw jde akaba na le xiao akaba na yang kring aw jde shingra haring thor Judas mirin muchuk laga idu mirin le sakla na muchuk phanings nagali zakla ji hang ga phat mirin le cha chone je ka no sorry hang the mi ne je ka china ma shap mane ning khang dai ta sa ko ning khang dai ta sai ning the dai ka khwi mi rin ji ning se bra ni tu so le no amen